e 5 tau kua hipa I tā rātou waitohu whakaetanga kokora ho tiriti ki te karauna. No te rānei ka puta tēnei kaupapa nui a Ngāti Hinerangi iwi o Waikato I tana pānuitanga tuatoru I te whare pāremata. Kei roto I tēnei whakataunga tētahi wāhanga ōkawa e hāngai pūana ki te mana rangatira o Ngāti Hinerangi ki roto I tō rātou rohe. Kei te kia tēnei wāhanga he paremata ahurea. Ko te paremata oha o te whakataunga nei, ko te 8.1 miliona tāra, ko te whakawhitinga o ngā whenua e 5 o te rohe o te karauna me ki te rohe ki a Ngāti Hinerangi. Ko tētahi o ēnei whenua kei raro I te kura o Manawaru, ko tētahi atu kei raro I te manatū prihimana o Matamata. Kei a Ngāti Hinerangi hoki te mana hoko tuatahi I ngā whenua 51 o te karauna I roto I te rohe. He wāhanga no hoki o te ngahere o Waihou kua whakahokia ki a rātou. You know, we've got 130 people here today of our people and many more who were unable to make that trip. And also those that have passed during our journey. But yeah, fabulous day today. I'm just so glad everyone could come. And for us, it's about our identity. You know, we can stand tūturu. We are Ngāti Hinerangi. And this is who we are, you know. Hi kaka I tō tatau rā hātāhua. Ko mana I o te wahara mana o te hiata te ona wairua, te mea nui. Ko tae mai I tō tātou mātua tupuna, kui a karaua, ruruhi koroheke, nā tamariki mokopuna. Te mea nui karawa, ko tae mai nei I tō whokaro ki tōna hainatanga, te kāwanatanga. Nā, ko Ngāti Hinerangi te iwi whitu te kau mā whitu ki te whakatatuki I tā rātou whakataunga tiriti. E whā te kau anō ngā hapū me ngā iwi kei te kuaha o te whare o te karauna e tatari ana kia whakatauhia wā rātou.